ngo gahunda y'u Rwanda yari ukwica First Lady wa Kinshasa. Iyo niyo nkuru yabyutse ivugwa ejo, ariko ngewe nk'uko mubizi Patrick Meya ibyo ngibyo yavuze ni ibyo ngibyo, ariko u Rwanda narwo rwatangaje, hari ibyo rwatangaje, ariko nanone turaza kwifashisha amashusho yafatiwe kuri hoteli, tumenye neza dusesengure uko ikibazo cyari kimeze, ariko nanone turifashisha impande zombi, twinjiye no muri raporo yanditswe na Jeune Afrique. Icyo ngusaba niba ari ubwa mbere usaze kuri mu Rwanda, kana kuri subscribe, urebe muri comment, wandike igitekerezo cyawe muri comment, ariko nutangiza iyi video utaduhaye like. Kuwa kabiri i Washington habaye ikintu kidasanzwe, wenda nyeka ko ari ikintu kiri aho ngaho, nubwo ku ruhande rwa Kinshasa bagize ikintu kiri grave gikomeye cyane, cyanateje ibibazo bigiye bitandukanye, bagatangira gutangaza ibihuha. Ni mu gihe uwitwa Denise Denise Nyakeru, ni umugore wa perezida wa Felix Tshisekedi, rero hari muri hoteli yitwa Four Seasons, rero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, i Washington. Noneho kwa kabiri nibwo yari afite uruzinduko rukomeye cyane, murabizi yagombaga kujya muri hoteli, wenda akaba ariho acumbitse. Habereye ikibazo n'ubundi, yebwo itsinda ry'abanyarwanda bari barenze mu diplomate cyangwa se mu VIP w'u Rwanda bari basanzwe muri hoteli, ariko abakisekedi baraza baje, biba ngombwa ko bateza ikibazo ku mushinzwe umutekano umwe w'umudiplomate w'u Rwanda wari uri muri hoteli. Mu by'ukuri ibyo ngibyo birahuriza kuri raporo zose twagiye tubona, ariko ngewe niyo mpamvu nje winjize neza muri raporo uko byifashe n'ukuntu iyi video zibona, winjize no mu video neza, tuyasobanuye kandi tuyasengure. I Washington byagenze bite ubundi muri hoteli ya Four Seasons kugira ngo habe ihangana hagati y'abahagarariye u Rwanda ndetse n'aba Kinshasa? Kuwa kabiri 24 Werurwe 2026 nibwo muri hoteli ya Four Seasons, hoteli Washington DC, habereye ikibazo hagati y'itsinda ry'abanyekongo bari baherekeje Madamu Denise Nyakeru na Tshisekedi. Tshisekedi nako bari bashinzwe umutekano w'u Rwanda, utarigeze atangazwa amazina kuri uwo mudiplomate. Nyuma rero ibyo ngibyo byarabaye birarangira. Nyuma yo kuwa kabiri uwitwa Patrick Meya, ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Kinshasa, ajya ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru, avuga ko abanyarwanda bagerageje kwica First Lady Denise Nyakeru. Avuga ko ngo umwe muri bo yafashwe neza agiye kugera aho yarari kugira ngo abe yamugirira nabi, kagafatwa n'abashinzwe umutekano ba Kinshasa. Ku rundi ruhande, amakuru ahari neza biravugwa ko, ngewe nkuha ikintu gifite proof, amakuru ahari neza avuga ko uyu Denise Nyakeru yigeze gukundanaho n'umunyarwanda. Umunyarwanda kuba barakundanyeho ni ibintu bisanzwe. Amakuru yani mfite nuko Denise Nyakeru atigeze anabyarana na Tshisekedi, kubera ko Tshisekedi bari abana mubona ntagarabi. So kuba barabyaranye ngo hari gahunda y'uko bari buze guhura. Umunyarwanda birazwi atuye mu Bubiligi, kubera ko Denise Nyakeru n'undi yahoze mu Bubiligi na Tshisekedi rwari mu Bubiligi, ariko ngo byabaye ngombwa ko ngo bareba hagakora isuzuma mu bagore bose cyangwa mu nshuti zose za Tshisekedi ajya kuba perezida, babonamo ko Denise Nyakeru ari ubikwiye. Icyo gihe ngo yabaye baramubwiye ati uyu nguyu niwe ugomba kuba First Lady, kubera ko babonaga ko ari we ciye akenge cyangwa wenda ujijutse mu bagore bose ba Tshisekedi. Icyo gihe Denise Nyakeru yagizwe umugore wa Tshisekedi, ariko nanone yifitiye uwo yakundaga wiberaga mu Bubiligi, rero w'umunyarwanda, ngo niwe babanaga nyine bakundana. Amakuru akavuga yuko bagombaga kujya guhura, nubwo ngo atari yakageze kuri iyo hoteli. Kuba rero atari yarakageze kuri iyo hoteli, ngo Tshisekedi ibyo bintu yabimenye kera mu barinzi be, yongeramo abandi basanzwe bagomba kujya bacunga icyo kintu ko nta munyarwanda uhura nawe. So ibyo ngibyo byarabaye, ariko ngo baza kuri hoteli, amakuru ya mbere arampamiriza ko
iri tsinda rya Denise Nyakeru n'irya Tshisekedi baje banasanga ab'umutekano ndetse n'abadiplomate b'u Rwanda bo bari muri hoteli, bivuga ko bayifashe nyuma. Iyi Four Seasons y'i Washington DC bivuga ko bo bayifashe nyuma. So noneho baje binavuga ko basanze n'imodoka y'abadiplomate b'u Rwanda muri parikingi, ariko basanzwe ntibabyitaho. Ariko abangaba bashinzwe ngo kugenzura ko adahura n'uwo munyarwanda, ngo bahise babona kare bakeka ko ari ingenza cyangwa se ari intumwa yabije kugira ngo ivugane n'uwo Denise Nyakeru baze guhura na wa munyarwanda. Ariko ngo ibibazo cyane bahita bakaza umutekano. Mu gihe rero ngo umushinzwe umutekano w'umudiplomate w'u Rwanda yashaka gukoresha esanseri nk'uko mubona ku mashusho, ngo ntabwo yabyemerewe, ntabwo yigeze abyemererwa, kubera ko ngo bahise bashaka kuzana amahane ndetse n'imirwano. Gusa mu bushishozi ngo bw'abarinzi b'umudiplomate w'u Rwanda, ngo bakoresheje ngo birinze ayo mahane, birinda no kuba bahateza ibindi bibazo runaka, bamukura aho ngaho baramujyana kugira ngo baze kuba bamujyana ahandi nyine amahoro aboneke. Ndetse kandi bivugwa yuko bahise abashinzwe umutekano ba hoteli ngo babasatse ku buryo bunababaje. Amashusho mwakomeje kugenda mubona, harimo abantu bari kubafotora babangamira, mwumvishe ku mashusho bari kubabaza ati kuki uri kudufotora, avuga ati ndi kuri kodinga, ni gufata amashusho, avuga ati ngaba ndababonye. Ariko amakuru hari nuko ku ruhande rw'u Rwanda bo bari bacumitse muri hoteli, bahise bafata umwanzuro w'uko bagomba guhita bayivamo hari ku isaha y'isa 10. Kandi igihamya neza kiragaragaza ko ibingibi batari ibintu byari byagambiriwe cyangwa ngo bibe byapanzwe ngo kuba yahohoterwa cyangwa yagirirwa nabi, kubera ko mu mashusho biragaragara neza ko ari abantu basanzwe bari bigendeye gahoro gahoro n'amavarisi, bibereye mu butumwa bwabo nyine bari aho ngaho, ariko baza gusagarirwa. Icyo gihe ngo ku isaha y'isa 10 bahise bafata umwanzuro ukomeye wo kuva muri hoteli bakajya gushaka indi. Ibyo ngibyo turaza no kubisanga muri raporo y'u Rwanda, y'ambasade y'u Rwanda yatangaje ko bahise bafata ibikoresho byabo ku isaha y'isa 10, nubwo bagiye bahura n'ibibazo, abafotora bagira ute byo kuva muri hoteli bagahindura indi. Ariko ku ruhande rwa Denise Nyakeru nta nubwo yigeze amenya ibyo ngibyo byakwirakwijwe mu rwego ngo bwo gukumira Denise Nyakeru kuzongera guhura n'uwo munyarwanda no kumutera ubwoba. Bikozwe na Patrick Muyaya wabitangaje, dore ko bitari byanagize icyo bivuga uretse Patrick Muyaya watangaje icyo gihuha mu gitondo cyo kwa kabiri. Izo nkuru mwarazumvishe n'ejo kwa gatatu nibwo yatangaje izo nkuru cyane. Akaba ari bwo yazanye ibyo bihuha. Ariko mu by'ukuri amakuru meza yizewe ahari, murabona ko baje hariya banga ko bakoresha esanseri, abandi bibaho ngaho nyine. Amakuru hari nuko ngo byakomerewe nyine bitaragera ku rwego rukomeye, ikibazo nyine cyaganiriweho bitaragera ku rwego rukomeye, ariko ngo byari kuba ibintu bikomeye cyane. Rero ahangaha nakujyana muri raporo z'uko ibintu byari byifashe. Raporo noneho ndifashisha ikinyamakuru Jeune Afrique. Ikinyamakuru Jeune Afrique nacyo cyemeje ko nta kibazo runaka cyari gihari aho ngaho, nta n'umutekano ugeze wangizwa, nta na gahunda yo guhotera cyangwa se kugira nabi uyu Denise Nyakeru yari ihari. Iki kinyamakuru cyanditse ngo ibyabereye i Washington byagenze bite muri hoteli Four Seasons hagati y'abahagarariye EDC n'u Rwanda. Ikinyamakuru cyavuze ati kuwa kabiri tariki 24 Werurwe 2026 muri hoteli ya Four Seasons, hoteli i Washington DC, habereye ikibazo hagati y'itsinda ry'abanyekongo bari baherekeje Madame Denise Nyakeru wa Tshisekedi n'abashinzwe umutekano
b'umuyobozi w'u Rwanda tutatangajwe amazina. Icyo gihe Denise Nyakero yari i Washington mu gikorwa cyitwa Fostering the Future Together cyateguwe na Melania Trump. Iki gikorwa cyari cyaritabiriwe n'ibihugu bihagarariye ibindi n'abahagarariye ibihugu birenga 45, ariko u Rwanda rwo ntirwari ruri muri icyo gikorwa. Nubwo hari amakuru atandukanye ku byabaye, bose bemeranya ko Madamu Denise Nyakero ubwe atigeze agira ikibazo cyangwa se icyo aba. Uko uruhande rwa HDC rwabivugaga, Patrick Muyaya yabyutse avuga. Patrick Muyaya ubwe uruhande rwe yabyutse avuga ko hari abantu bagerageje kwinjira muri hoteli mu buryo budasobanutse. Avuga ko harimo ubuyobozi bw'u Rwanda wari kumwe n'itsinda ry'abantu bagera kuri 7 bakekwaho kuba abasirikari. Ngo nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya nyine nk'uko ni kubikubwira, umwe muri abo bantu ngo yageze hafi y'aba VIP bakomeye bacumbika, ariko amakuru hari neza nuko n'ubundi aho ngo hari aba VIP, hari n'umu VIP w'u Rwanda. Rero ntumva ko byari kumubuza ko agera aho ngaho haba aba VIP, kandi naho hari harimo umu VIP w'umudipolomate w'u Rwanda. Abashinzwe umutekano ba HDC ubwo nyine bahise bamusagarira, nyuma habaye guterana amagambo bikomeye cyane. Abantu bakomeje kugenda bibona mu mashusho, ndetse kandi abandi bashinzwe umutekano w'umudipolomate w'u Rwanda baraje bamukuraho. Nyuma yaho iryo tsinda ryahise riva muri hoteli byihuse saa 10 z'umugoroba nk'uko nabibabwiye. Bajyanye imizigo yabo n'imodoka ifite plaque ya diplomate, ku mashusho mwabibonye. Ku ruhande rw'u Rwanda uko rwabivuze, Ambasaderi Sisora itangazo nayo ivuga kuri icyo kibazo. Ambasaderi y'u Rwanda i Washington yavugaga ko nta kibazo gikomeye cyabaye. Umuntu umwe wo mu itsinda ry'umutekano w'u Rwanda utari ufite intwaro yahuye n'abashinzwe umutekano ba HDC mu muhanda usanzwe wa hoteli. Nk'uko babivuga, uwo muntu yabujijwe kugera kuri esanseri n'abashinzwe umutekano ba Kinshasa. Ibyo babifashijwe nk'imyitwarire, ibyo Rwanda rwabifashe nk'imyitwarire idakwiye, ariko bavuga ko ntaho byagenze ngo habeho imirwano. Icyo kibazo cyakemutse vuba nyuma y'iyo accident nyine, cyangwa se ako kayiforo kabaye. Abanyarwanda bahisemo guhindura hoteli, ariko bavuga ko bahohotewe bafatwa amashusho igihe bavaga muri hoteli. Mwakomeje kugera mubona benshi bafata amashusho babaza ati dufata amashusho kubera iki? Ibi byabereye n'ubundi muri iyi hoteli nyuma y'umwuka mubi umaze iminsi, aho Kinshasa ijundi ku Rwanda ishinzwe ibirego bigiye bitandukanye, ariko n'u Rwanda narwo rukaba ruhora rukina mu majwi Kinshasa gucumbikira umutwe wa FDLR uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nubwo kumukubaza mwaka ushize hari harabaye ibiganiro hagati y'ibihugu byombi ku bibazo nyine by'amakimbirane ari hagati y'ibi bihugu byombi. Rero ibintu rero byarushaho gukomera ubwo umujyi wa Goma wafatwaga, ndetse n'umujyi wa Uvira ubwo M23 yawufataga, ndetse n'ibindi bitero bya drone bikiyongera. Ariko Patrick Muyaya akavuga ko aya ari amayeri u Rwanda rukoresha kubera ko ari umwana na se. Yavuze umwana na se nyine ngo abashatse kuvuga ngo M23 n'umwana, se n'u Rwanda. Avuga ko iyo bataye umutwe ngo bashobora gukora ikintu icyo aricyo cyose ngo cyahungabanya umutekano w'abandi. Ariko ibi ngibi nyine barabizi ko nta shingiro, kubera ko abantu bagerageje kureba amashusho babonye kuri kose. Gusa Kinshasa yavuze ko ngo iperereza ngo rikomeje rikorana bya hafi ngo n'abashinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bamenye ibyabaye neza. Avuga ko ngo polisi yatangiye iperereza ngo ku mpande zombi yatangiye iperereza, ariko mu by'ukuri ikibazo hano gihari nta mirwano haba ku mpande z'abashinzwe umutekano w'u Rwanda cyangwa se aba Kinshasa. Impande zombi zitanga inkuru zitandukanye, ndetse nta mirwano yabaye. Ndetse Denise Nyakero nta n'ikibazo yigeze agira, nta n'iki, ahubwo bivuga ko ari umuteguro cyangwa ari imipango yapanzwe na Kinshasa na Tshisekedi yo kugira ngo bamukange atazongera guhura n'umugabo kuri ibyo ngibyo.
njyewe ntahangama nsoreje inkuru yanjye. Niba ari ubwa mbere usanze kuri Mabishya mu Rwanda, kanda kuri iyo subscribe, ukande kuri like no muri comment igitekerezo cyawe kirihutirwa cyane, ikangubwira ngo ciao ciao.